Che son arriva. Si Fred è tan estramordat che pramu che tornam tot doi du darre die de rodage de la saison 2 du Secrets de Fred. Semanas de treball, horas de camí, bonurs e guignores. E aquest cop che i decidit dat mucha tot. E sei putut estar tan pres de l'equipe pendent tot aquest temps che pramu lo Fred, che lo Rai. Regolio. Addio! Per mio lampo de posto? Aus bedatau che poderem crede produsi episodi du Secrets nei pas sunt betros da ride, mes che scens caco, che demanda hort de tribai. Tot per me che cau troba locs insolites en haver Aquitani e ha amassadas, plus che cau escrive los scenaris de 40 episodis e ha amassadas, suben che cau repassa e dautes amassadas, plus descupage tecnic e dautes amassadas e reperages. Damien che sono reperage a bilanci de mazzote le musi, in trueso, esattamente. E quaniem che causim dates chi vanta tot lo mondo e endaban en taurdage. Un Secrets de Fred che rappresenta Hero de Camin. Si Teo edita co che pramo l'equipe se'n van generau pendent periodes 2 setmanas e che film 14 episodi en locs espariclats per tutta la navera Aquitani. Che ritme descabestrats e ores sus camis. A cops enudie che film nu episodi assi, plus uniaute assi, plus trezau aquí. E lo se che tiren en quer cami, ves che se'n trufen pramo che poden veder locs de non pas crede. Cau che cop, che cauanan hardit. Hey Yako, Blue Secrets. Camina. Action. Magnifique. Je vais la faire une dernière fois quand même. Et dans 3, 2, 1, action. Cum sogno e petite équipe cadu che si he mei o menys sus mantus postes. Damien che s'adbire da l'esclairage, l'image e la mise en scène. Camille da blusum e los accessoris. Teo che assiste en camera, second role e assistent de producció, que ja diso qu'organisa tot en que l'equipe filme en bones condicions, que millor l'autor e que pren souvent en fototiques de cache un que sia. Talwin che la nostra giuda bretuna, che bet che ha tus tem dur e salat un che siam, ma seriosament che autobash mi distrivai con Teo e che vai la ma a tous los postes. E de segu qui è lo Rai, che io mut permut la vedette dell'emission, che yet qui a l'écran e qui porte l'humour d'escalade de la serie e che reita her d'energia. Hello Mati, ne m'agrade pas sur Mati. Che sono morto. Io caudo sun chei segur che n'ha enta da ride, mes quan l'urdage è acabat, nei pas encara finit, che passam per la casa post-producció, e ma la montaire che he junta los rush entendrà u film e caucus mes apres che poden començar a sortir los primers episodis. Tot lo mondo che son content su Tribal Hate e lo merai che es pot anar a repausar.